الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد السلام عليكم warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi waktu ini insyaallah taala na sinagi amoy inlong ta in waktu na to bakas 5 bayaon at ina mo na in kablaliptar awiyaon lang ta misan pa iniyari pa in aon pagpuasa sa kinumadlaw na pinda na siya pa amin biyasin kaya natag na puas magrib. At waktu ini nayari na yung guru pinagtatagad-tagaran sing kita niyo. Kami nakadwala tanong na to kiyarong ukan simbulan Ramadan in suara niya. Tawag na insiyawi mga dito naghaylay ha ini Masjidil Haram. Mga katawte manguran. Manjari ha waktu biyawon nayari na siya katutan niyo. Di na magpalugay. Palpuing guru mulia guru kalasan. Meron na rin dahil Syekh Abdul Nasir Rahman. ويتفضل سيادته مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد قال الله سبحانه وتعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Mauliran dito mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala hatiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu kabiaksahan. Humatud na isab kami ganap pangadjian. Diin na inabutan sin suara ini lari masira kita niyo pangadjian bunga sin pag-iman habunga sin pag-iman papasinguran ka to taniyo sin mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala mga sila beriman usug iwan beriman babae sabab kalna sila yadto mga ipon sintuhan an'amallahu alaihim ajmalul arjab kaya anugaraan sila sin Allah ta'ala
nikmat sa lingkat-lingkat napakay nila kabuhi ipagsaddiasin kabuhi aula-aula ipagsaddiasin kabuhi dahon mangarap pahadarat si mahasud si mahatinggi Allahu subhanahu wa ta'ala. Mga kakasinsin Allahu ta'ala, ganap pangadyan yatud na mo maun pahadarat sing kamu ayat Hasurat Hud ayat hanggatus hangpu tagdua. Di ayat ini aun dua parakala biyay tak katu taniusin Allah Ta'ala hanabi kahinapusan iban sin umat niya bang nila kabaugbugan indua ini pialingkat sila sin Tuhan hadunya hari nila kakausan palingkatun sabab impunan sin magpalilingkat amurain nagpapanjari mahasud si mahatinggi Allahu subhanahu wa ta'ala. Mga anak kapong atiranan, pila adlaw sadyayaon limabay, ianug haraan sin Allahu ta'ala in ummat hinapusan. Sarayaw-rayaw ammal, sindum iwan sinadlaw, nataayon, na inumpong, iwan na punim pangatayan, sin bar iman usog, iwan bar iman babae, hakatilingkal sindunya ini. Naguno, magparayaw sin jasad, iwan magparayaw sin nyawalihan. Magpalingkat sin jasad hadunya, amam Allah, hadarat sin Tuhan. Magpalingkat sin nyawalihan. Amam Allah, hadarat sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Bang kaya lupahan si manu siya pagpalingkat sin nyawalihan, in kaya tumtuman nila sadya, pagpalingkat sin ginhawabaran, inian hantara sin tawiwan tao. Ayaw na to kalupahan. In pagpalingkat. Puunan sin lingkat. Amin ianug haraan sin Allah Ta'ala nikmat sarayaw-rayaw. Amo na in pagpalingkat hantara sin ipon iwan tagipon. Mga anak po. Alhamdulillah. Asyukrulillah. In bulan Ramadan na naikod deng kato tanim. Indung nag-ibadat. Inadlaw nag-ibadat. Nag-ibadat injasyan. Nag-ibadat inyawalihan. Uno yan mga anak po. Ulong iwan lasa sinallahu ta'ala haipon niya. Aula-aula ha ummat hinapusan. Sabab sila inhaulihan ummat, sila inhaunahan pasurun. Di manjariin makauna, bukun marayaw, kaim makauna, amuna in sarayaw-rayaw. Marayaw ra sila katantaan sa piawid da sila paunaho. Mga anak po, imbulan Ramadan limabay, bukun limabay sa jabiya hangin ubos na. Ang biyayta sin Allah Ta'ala, hamanga sila, nag-amal sindun, iban nag-amal sinadlaw, harawman, sinduman, sin Ramadan, iban sinadlawan. Uno yan, parman sin Allah Ta'ala, la'allakum tattakun. Inamal niyo sindun, inamal niyo sinadlaw, supaya kamu
magmabuka pa Allah Ta'ala. Biya din indagbus, aun natampan sin mata ni uring hamangi. Aun natampan sin pangdungog ni uring hamangi. Aun natampan sin pito ang gauta baran ni uring hamangi. Amo yan, mga anak ka po, in kapaiddahan, iban na hasil taniyo. Sin pagibadat tanyo, halaw man sin Ramadan, sinum iban sinadlaw, nakakawa kita niyo, kiarihilan kita niyo, sin Allah Ta'ala, taming iban tampan, hapangatud, hapangdungog, haswara, haakal, hapangatayan, hakatantan yadto, aun na taming niyari na siya kapikitan sin mangi. Liba way na Ramadan, pila adlaw, aun pabiyayta sin Allah Ta'ala panag. Biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hisiw si makapuasa, sin unum adlaw, puas sin Ramadan, hasawal, in kakuyagan biyutang dunhan, makakuyag na Ramadan, makakuyag din yaddo. Uno yan, puasa sin unum adlaw, biya musin na puasa inhang kataw. In pagpakuyag sin Allah Ta'ala, in pamulan siyang sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, habar iman usugi wambar iman babae, habang man mapakay nila, in pagdunya hakabayaan sin Tuhan, bang man mapakay nila ilingkat dia dunya hakabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yadto mga anak ka po, in limaway, iwan sinyaritan yung hihinang biyaw. Na, uno yan imbiyayta sin Allah Ta'ala, panabi iwan pa umat niya, habihaning kahantang niya. Parman sin Allah Ta'ala, pastaqim. Kaitaan sin Allah Ta'ala, innabi niya kahinapusan, iwan simyagad ka niya, istaqim ya Muhammad. Pagpawuntul sa jakaw hakabayaan sin Tuhan. May tayad to. Sabab takapikilan ni manusia, takanapsin manusia, ada kala magpabuntul siya pikilan niya, ada kala magpabuntul siya napso niya, sakawa, in Allah Ta'ala, piyunda hindi, pabaytaanin nabi, iwan sin umat niya, pagpabuntul sa jakaw, haraakan sin Tuhan, iwan haliangan sin Allah Subhanahu. In uno-uno na daakan kayo mo sin Allah Ta'ala, dunhan ka. In uno-uno na liangan kayo mo sin Allah Ta'ala, damik kiyan. Hinanga indaakan, tangkisi iliangan. Buntog. Nah. Pastaqim kama umirt. Pagpabuntul kau, biya sin karaak kay mo sin Allah Ta'ala, ay mo wanapi, ay mo maynusi. Indua, inda akan hinanga, inliangan tangkis. Pakak kala ridto, tutug kau ridto, baytay mga umat mo. Ad-dawam alal istiqamah. Kama amara ka rabbuk. Nah, impagpuasa taniusin pila adlaw limabay, kawantag siyan, tiutuan sin tawing kabayaan sin Tuhan. Aung kabayaan sin pangatud niya, aung kabayaan sin pangdungog niya, aung kabayaan sin akkal niya, di niya naagaron, tiutuan niya yung kabayaan sin Tuhan niya. Na, mga anak ka po, apabila tiutugan si manusia, in kabayaan sin Tuhan niya, tanto aw niya nughara kaniya sin Allah Ta'ala. Pastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Pagpabuntul ka, iwan simyakad kay mo,
Iwan si mga sila, nagtawbat na, himanggup na, pa Allah subhanahu wa ta'ala, minig na rin kasirikan, minig na rin kakupur, minig na rin pag-anyaya, minig na rin paglaog. Miyagad na kabayaan sin Allah ta'ala, pagpabuntol sa diya kamuharaakan iwan haliangan. Na, bangyad to na hinang induayad to, unimbiyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala, dayaw. Ziyadatur raghbah fi amrillah. Magtatauding kuyag niya makadhakabayaan sin Tuhan. Magtatauding sub niya makadhakabayaan sin Tuhan. Magtataudin takin niya makadhakabayaan sin Tuhan. Maliso niya siya, makadapikilan niya. Maliso na siya, makadapso niya. Maliso na siya, makadapikilan sinisiyo-siyo. Katarihan niya na, kakuyagan niya na, kasuwan niya na makadhakabayaan sin Allah Ta'ala. Biya sin sub niya, sindum awla-awla na sin adlaw sin Ramadan al-Mubarak. Ano yan mga anak ka po? Hikarwa, hasunat ahwali. Maparayaw niya na kahalan niya. Doon na siya kahalan marayaw ri siya madtupakahalan mangi. Sabab tiyanto niya kahalan marayaw karidaan sin Tuhan. Tiyanto niya kahalan mangi kaastulan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak ka po, yari kita niwa kahalan mangi. Fitna sangi-ngi, musiba sangi-ngi, sa habulan Ramadan, naigim musiba, naigim fitna, zero crime. Nasiru yung pagmaksiyat, ag-ipon kata. Sindum iban sinadlaw. Hasunat ahwalo. Bang niya naparayaw haruman, iwan siniyadlawan, pag-ubos sin Ramadan, magduruhunin dayo. Ikatu. Dahil tadi, pangadyan ini. Bang niya naparayaw, hindi haduragbos. Istakamat ala umuriddin. Mabuntuling pangakad niya pag-akama. Sacrifice niya na yung kabayaan niya sa kawadi niya, sacrifice yung pag-akama. Paninduhan niya yung pag-akama. Saan yung mga tuwan? Kumusog. In panindog niya kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na impuasatan yung bulan Ramadan. Iwan sin unum sunnatini na may takatutan niyo hipagpakusog sin parsugpatan hantara sin ipon iwan tag-ipon hasuara hapangatayan iwan hapito ang gauta baran. Muyan mga anak ka po. Na, uno pa in sumunod. Ziyadatul iqbal alal khair. Tamba manamba yung pangalup niya nang marayaw, tay kuran niya na ininang mangi. Di siya umalup pa hinang mangi. Inalupon niya, ikbalu alal khir. Inalupon niya, amo na yung kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yung problema di matuhamano siya, hakatiling kal sin dunya ini, imalup sila pakabayaan sin pikilan nila, imalup sila pakabayaan sin napso nila, imalup sila pakabayaan sin sahwat nila, ialup nila yung kabayaan sin piagisunisunan nila, wala nila ialup, imbayta kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Habulan Ramadan, nataayonin tao imalup pakabayaan sin Tuhan. Amuyad to, mga anak ka po.
Na uno pa imbiyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumunod. Apabila tiutuhan si manu siya indaakan, ibantiang kisan nila iliangan, nurul akul. Pasahayahun sintuan inakal nila. Pasahayahun sintuan impikilan nila. Di sila kaakkalan, iwan di na sila mangakal. Inlingog. Amasa na to ini, nagakal. Maita nagakal, way sahaya simpikilan. Wala niya piaagad impikilan niya, hakabayaan sintuhan niya. Nah, uno yan imbeta sintuhan. Pag-ibadat ta ni bulan Ramadan, hudan lil muttaqin. Pamandu, mga sila bariman usugiwan bariman babae. Bang wala nila na naagad harugayng bulan, kaya tumtuman nila yung pangagad di habulan ini. Na, in pangagad mo tuan, in pangagad na to, mga anak ka po, nurul akli wal fikr. Biararahan asal sinallahu ta'ala, kari asali sahaya. Magkakunahan kita ni usahaya ring hatuhan, sin akal na to, sin pikilan na to, di hababaw singguni, ang pakita niyo, di makuntara, iwan sin pikilan na to, iwan sin akal na to, iwan sin hawa na samnapso na to, iwan sin kaiwanan pagkahinato. Ingkatan, tumaalok yung pikilan niya, inakal niya, pakabayaan si mahasut, si mahatinggi, Allahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, mga sila, wala napakain saya. Mamung sila adlaw susungo. Law kunna nasma'u, aw naqilu, ma kunna fi ashabis syair. Yung pagsusundid to, di nakalakihan. Kaya yung pagsusunda, hindi pagtawbat. Nauning kaya pamung nila, bang sadyalaw niyariungog na mo. Hindi hatuhan, amo na yung Quran, amo na yung pagpahatun, amo na yung makadsindakan, amo na yung tumangkisiliangan, aw na kilo, iwan, piyakay na minakal na mo, pakabayaan sintuhan. Bukon na mo, piyakay, pakabayaan na mo, iwan pakabayaan nila. Ma kunna fi ashabis syair. Di daman kami lang niya makakari, panalka syairin. Isim magula dunan, hebli, sibansin. Nataabit niya, wal-iyan bil. Nah, yad to mga tuhan, nurul akhlak. Ini karwa. Salamatul qalb. Malanu im pangatayan. Biyaita sinjunjungan alaihi salatu wassalam. Apabila limanu inakal, limanu ingkatan. Apabila limanu im pangatayan, limanu ingkatan. Apabila rimayaw im pangatayan, dimayaw ingkatan. Unin makna sin dimayaw ingkatan, dimayaw im pagdunya mo, dimayaw im pag-akhirat mo. Ni mana sindi mayaw, naagad mo yung kabayaan sintuhan mo, bukunin iagad mo, kabayaan sinakal mo, kabayaan sinapso mo, iwan kabayaan sinsila. Dan Tuhan, amo yan yung pangajian na to, sinibadat tani wa bulan Ramadan. Salamatul qalb. Nasalamat. Limanu im pangatayan, de nga pag-igil ibang pagjangki. Uno pa yung sumunod. Sihhatul jasad. Masambu ang ginawawaran niya. May tabasambu, matambuk bukon. Makayog bukon. Masambu, iagad ng kabayaan sintuhan, hapagkaon, hapag-inom, hakatantan.
healthy siya. Sabab aun asal original vitamin pirarasin Tuhan kato. Ingkatan vitamin deng Tuhan. Beta sinduktu deng dah Tuhan. Beta sin mamamaita deng dah Allah subhanahu wa ta'ala. Sihhatul jasad. Ang natuya ding kabayaan sin Tuhan. Healthy, malano, marayaw, in jasad tanyo, hakabuhi, aula-aula, dahon pakamatay. Uno patuan indayaw, sakinatur ruh, mahayangin niya walihan niya. Naingkaya na naman da sintaw magpahayang sin jasad. Hapag kaon, hapag inom, hapag pasyal, hapag ginis babarapan na. Kaya lupahan in pagpahayang, in pagpasanyang sinyawalihan. Tuway aun tawadun sindua. At tawadun bainal jasadi war ruh. Tuway siya aun equal balance. Nah, impapata. Harap sadya pajasad. Sabab ka na naman sintao in asin iwan lara. Ka na naman sintao in sarap iwan bukon. Labay ring hasimud. In suko sinyawalihan. Pangatayan. Dahil nga sabab yan, in limam mahabukon bariman, limam maimpagtuhan. Mabanus pagkaon, mabanus badyo, ginis babarapan na yun. Sakawa malamma in pagtuhan. Habulan Ramadan kimusog. Kimusog man, sakinatur ruh. Simanyang, di mayaw parasahan, inyawalihan, bangkaw naka, nanam sindayaw parasahan sinjasad, labi aula suway makananam, dayaw parasahan inyawalihan. Amo yan mga anak po. Nawang mabihad tindagbus. An'amallahu alayna azmalul arjaq. Yanugharaan kita niyo sin Allah Ta'ala. Sinnikmat sa lingkat-lingkat. Na innikmat sa lingkat-lingkat ini, pakayon na to harwa. Pakayon na to himinang sindaakan kikuyakan. Dahil nga sabab yan, pag ubos sin Ramadan, kikukan din ito magtagipon patuhan. Nakakanap ka niya. Kuya, pag-ibadat niya, sindum panagnaan, iwan sindum haulihan. In pag-ibadat habulan Ramadan, nakakanap sing kusog. Iwan nakakanap sing kusog, magtagipon patuhan, iwan lumayo, dahing haliangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, unin sumunod sinayad, wala tatgaw. La tajawaju hududallah. Ay sadya kamu mangliulakad di nga kabayaan sin Tuhan. Ing kahalubiluhan di matuhamano siya masana to ini. Nang liulakad di nga kabayaan sin Tuhan. Ay mo agarin pikilan mo. Ay mo agarin akal mo. Paunaha in syara mo. Paunaha in kabayaan sin Tuhan mo. Haulihan in kabayaan mo. Unin mana sin haulihan. Paagara in kabayaan mo. Kabayaan sin nagpapanjari kayo mo. Biya sin pangakad mo, sin pagpuasa mo, yaon na yung pagkaon, yaon na yung katantan, di mo to dinangon, suway mabutin waktu tuhon. Yan mga anak ka po. La tatwaw. Ay kamu mangliulakad.
ay niyo paunahain kabayaan nyo rin nga kabayaan sintuhan. Ampay kabayaan sintuhan mang natuyagad hipagpaluhay. Hipagpasanyang. Bukon kita riak sintuhan nagpuasa binsa na. Sa hipagpatuntum ka to sing kaluhay. Pagpatuntum ka to sinikasanyang. Pagpatuntum ka to sin hipagkasibang paglasa. Na, innahu bima ta'maluna basir. Ay sadya ka mo manglilakad, di nga kabayaan sintuhan, di nga sara sintuhan, di nga haraakan, iwan liangan, sabab kal na, ingkatan unuhinang niyo. Kita kamu sangat makakita kanyo in Allah subhanahu wa ta'ala. Indayaw kabuhi at tunatuna na sabot. Na uno indayaw hadlaw susungon ha mga taumya kada kabayaan sintuha. Inato kalupahan aun duarayaw dayaw hakabuhi iwan karayawan hadlaw kana. Na uno in karayawan hadlaw susungon palman sinallahu subhanahu wa ta'ala. Suratu Fussilat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Mga sila naglapal in Tuhan namo amurin tunggal Allah subhanahu wa ta'ala nagpapanjari kamo. Basta kamu mahuli. Iagad nila yung kabayaan sintuhan, haraakan, iwan aliangan. Kakuyagan yung paratong kanila sintuhan. Tatanazzalu alaihimul malaika. Magparain Allah Ta'ala malaikat maung kaniya. Bukun tao. Malaikat. Makakuyag saan tuan. Misan hadyain hatin tao para maun kay mo. General. Matasing kawasakuhan da kao. Tatanazzalu alaihimul malaika. Unin malaikat dumatong, pabaitaan kau sintuhan, Allah takhafu. Ay na kau mabuka. Na may taong kabuka, noon, makabukan lam kubul. Pagpuasin lam kubul, aun pangun, mataw din kabukaan. Ay na kau mabuka. Wala tahjanu, ay na kau mahanggaw. Ay na kau mabuka sin susungon mo. Ayaw na kau mahanggaw sin kiyabin mo. Biyaon Tuhan buhi pentaw ya hanggaw na. Magununawalong na ako ini sin. Piyabaitaan sin Allah Ta'ala. Mga sila kawgot, mga sila tutog, haraakan, iwan haliangan. Ay na kau mabuka sin susungon. Sin nagbaita Tuhan, sin diaak malaikat. Iwan ay nakaw mahanggaw sin ikabin mo. Nabangkaw rin na pabukaw, di nakapahanggawon uno yan. Wabsiru kugkaw. Masa kaling kiyawiak san sin taukugan, hulos. Di. Ayan tuan, bang makakuyagin niya do, antara na to sa jamagkay makakuyagin diya ita sinallahu ta'ala makad haraakan iwan tumangkis dengaliangan wa bisiru parman sinallahu ta'ala malaikat baytay sila aun kakuyagan nila kakuyagan na pangatun kakuyagan na pangdungog kakuyagan na katan pakarajaan uno yan wa absiru bil jannah. Pakuyaga sila hadyanji sintuhan kami. Marayaw paghulaan. Nag-uusahin taw matawsin, madto parayaw paghulaan. Madto ako lang na paluksuri. Ngayon na to kalupan ni luksuri biyayta sintuhan. In luksurihin ang sintang magkamatayang power. Magkamatayang tuwig. Magkamatay sambil tao. Na wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun janji ku kami parman sinallahu ta'ala
Imarayaw ra parjanjian antara sintuhan amura imbar iman usugi wambar iman babay. Mga anak kapo, aun janji taniw patuhan sin Ramadan. Aun janji na to patuhan sin dum. Aun janji na to patuhan sin adlaw. Aun janji na to patuhan na pagbuka. Aun janji na to patuhan na pagsahul. Aun janji na to patuhan na tarawih. Aun janji na to patuhan na tahajud. Ayaw na to yan to kalipay. Nah, uno pembeta sin Allah Ta'ala kakuyangan. Nahnu awliyaukum. Kami na magbaya-baya magamulahi kanyo. Sinsusungon niyo, iwan sintay kuran niyo. Mainkan wa nakaw, way nakaw, sakawa, intay karon tiyay kuran mo, aon da mag-take over kaniya. Maita, sabab yaon da mi umurul, haulihan mo. Janji sin Allah Ta'ala, ay nakaw mabuha, sin susungon mo, ay nakaw magmasusa, sin kuyag nakaw. Mga anak ka po, kakuyaganin lima ba? Ay nato gantian sin kasusahan na kami parman sin Allah Ta'ala, magdaak kami malaikat mong kanila. Siguro hun na to indeng atuhan, ayaw na to siguro hun indeng katutaniw. Hulat-hulaton na to indeng atuhan, ay kita niyo maghulat-hulat sindeng akato, iwandeng kanila. Ayaw na to bugtunin hulat-hulat patuhan, bugtun na to nain hulat-hulat na to, pabaran na to, bugtun na to nain hulat-hulat papagkay na to, sakawa, imbaran na to, iwan sin pagkay na to, ayaw na to, sadya bugtunin paghulat-hulat na to, Allahu subhanahu wa ta'ala. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil magkagunahan kita niyo pamalihala sin Allah subhanahu wa ta'ala hakabuhi iwan na kami tayo. Na, yung pag-ibadat taniyo bulan Ramadan, iwan sindum manunjuki, nangayo kita niyo protection din atuhan. Pagpalihala, kagunahan na to, yung pamalihala sin Tuhan. Aula-aula hamasa na to ini, huling zaman. Salay kasi. Sabab simpit na. Na, impit na piyara to, buko ni pagpangi. Ipagkurik si mali, ipagpataod si marayaw. Tiandas kau sintuhan pamarayaw, hatta yuaddi syukra. Tiandas kau sintuhan na karayawan, supaya kau makatunay sim pagsukur. Tiandas kau sintuhan singkangian, hatta yasbir. Sehingga kau mamung pangkal. Long mong nabahin tiyungod ka ako ini. Nag-ibadat sa ako ini. Nakalibya na ini. Supaya kau mamung simpangkal yan, tumabar kau pa Allah Ta'ala. Sabalan mo indaakan, sabalan mo tatasan mo indaakan, sabalan mo liangan, tatasan mo liangan di kau to diminang, iwan in musibah piara tungkay mo. Damik yan. Naabang mabihad to mga anak ka po, in sila ini, halawang pamalihala sin Allah Ta'ala, dahil nga dunya, sambil pa adlaw akhirat, tub-tub na rin do. Salam doa na mo, ang mga anak ka po atiranan, uuhon na to, injasad na to, uuhon na to, inyawalihan na to. Sa lugay, riubos pakato, dahil sin Allah Ta'ala, nag-aagad din doa ini, pataalukon na to, pakabayaan niya, in kasanyangan dunya, iwan kasanyangan adlaw akhirat, hapagbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang natuhi nang indakan, iwang bang natu tiyang kisan inliangan, tub-tub na rinto, salam doa na mo, ang mga anak ka po atiranan, nas'alallah subhanahu wa ta'ala, at-tawfiq wa sadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal faizin wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Razzaq urzuqna fa innaka anta khairur raziqin.
اللهم يا عليم علمنا فإنك أنت علام الغيوب. اللهم ربنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Warahmatullahi taala wabarakatuh.